Chú không phải lọ phô. Nana. Itu mereka tangki bana lah. Bora tinggi kekele pak layu. Bora tangki kotor kerja yang bana. Kau kasa? Angga tinggi kya kerja. Mana? Kहाँ नंबर? Mosar bau yang sematu. Ono paidu play paidu ko hayu sa apa paidu Member tangki bana. Sini orang sini West Tiprasa district ni, sini Champanagor range, di Belbari area go, sini kaisa second phase, sini JAIKHA project, orang sini fine fika, sengketu saya mana, sini Tiprasa jago, omo second phase, karena bigoto Bamfam Sarkaro one phase KHAIKHA, tabo ke second phase JAIKHA project tulai tongo, amano puila tini ang minister mani porego, tini sarkar ketal faimani IPFT BJP sarkar ketal faimani porego, amano puila ang oro JAIKHA project visit thaigo, oro Belbari project oro tinta JFMC committee tongo, boro already काम शुरू के tongo jaga. जों जतो साइमनो तिनि JAIKHA project go जों प्राय 1000 कोटी रां जों मानजाक आरो बिसियाव जों थांनाय फार्स्ट फेज project go प्राय 400 ओमाहाय जों JFMC KHAIKHA तिनि ताकलायनि सेकेन्ड project go second phase project go तिनि टारगेट दंगो प्राय 600 नि ऊपर जों JFMC कमिटि खालायनाय सारा त्रिपुरा राज्य go Tini orang Belbari kaisa tini tinta project tongo, tinta JFMC committee tongo. O JFMC committee ni bising tui. Seng kebang macam ni samung kainai otaga. Seng cini main cini udesho cini lokong kai. Seng bolong seng eronai. Seng bolong no bahagi eronai. JFMC committee ni bising tui. Buang kainai, wa kainai. Teboni kata-kata seng siak dam rok kainai. Sini activities omong main sini hengkai, seng bolong no, seng tebe eronai, seng joto saya mana bolong tongke si tui tongo, bolong tongke sini jiwon tongo, abang seng bolong no rokha maklai nai, abang sini udesho, boni log lage, sini main tega sia udesho kai, sini borok rok na bisibak, sini indigenous people log no, sini Tiprasa rok no seng, je borok bolong utanggai, borok bolong no nostok hai mani. Borok geri ni bagai, borok baik donggai, borok bolong matanggo, bolong wa matano, buhang matano, te borong no bolong no kuk masago, umai klai bolong no stongo. Apano jeng kasana bagai, protect kaina bagai, cini borok no, bisiba cini Tiprasa rok no, jeng kebang ma self help group, jeng borok no gothon kerogo, cini JAIKHA ini JFMC bising tui, kebang ma jak jeng self help group khai rogo, u self help group rok no jeng. Boro जों JAIKHA ni bising tui जों boro rang rogo boro loan rogo boro जों boro livelihood project जों sunai rogo dom de kase check dam dini fishery boro fishery khai chamano te boro ni godari pigari omai जों boro khai rogo te bekamo handloom handicraft ro khai rogo omai kabang ma activities tongo jate boro nijini yakung bai jate bobishoto bachana nangthok obo जों wan chuina beri rok no, jenis sikla rok no, seng self help group ni bising tui, seng borang kemang project lagi, borang activities seng khai rogo, borang borang samung bai, jate borang bobishoto, borang orthonetik rang puja, lugalai, jate yakung bai bacana ni, borang jate bolongo tanggai, tei naya jat, oba kenapa jeng livelihood project, jenis bising tonggo, jeng jenis JAIKHA ni bising tui kemang borang jeng help khai gai, jate borang bobishoto Boro yak mai basagai rang puja ni subidang na bagai semborna sam khai do o project ni tolawo busuk family
Hamkurai mana nanti wan. जों अरननि बेलबारि प्रजेक्टआव तीनटा जोंनि जेएफएमसी कमिटि दङ प्रजेक्ट जेएफएमसी कमिटिनि आन्डाराव दिनै मथे मिनिमाम जों 50 फेमिलि दंनांनाय नाय 50 फेमिलि दंखांग्रा रननि ताबराव तीनटा प्रजेक्ट जेएफएमसी कमिटि दङ आरो तारमाने 50 150 फेमिलि मिनिमाम 150 फेमिलि बर' उपकार मोननाय बर' हेल्प मोननाय तैबो बांमानो अमहाय ख्लै जों सुदु अरो बेलबारियाव सिनिमिया सारा त्रिपुरा राज्योआव जों अमहाय ख्लै दङ अमानि दिनै पहिला भिजिट अरो बेलबारि प्रजेक्ट जों जेएफएमसी कमिटि अनिपुर आं थानाय बरमराव थानाय आश्रमराव थानाय मुंगे गामियाव आरो बाहायनो अमहाय दङ अमहाय ख्लै दिनै बेलाय खिने जों कपाल गाहाम खामानो दिनै सेकेन्ड फेज जों दिनै कताल सरकार फेमिलि परेगो जों 10,000 कोटी जों रां मांखा अब जों सारा त्रिपुरा राज्योआव दिनै बर'नो बेसेबां और 80% दिनै तिप्रासा और सुबिदा मोननाय तामाके जों दिनै टारगेट निके बेसेबां जों जे जायगा बलं दङ आरो जायगा जों प्रजेक्ट खालायजावो बलं क्रियाखै म प्रजेक्ट निया अबन नियो आबंगै जे जायगा बलं दङ बलं साबो दं बेसेबां दिनै तिप्रासा दं आबंगै जों बलं नायो अमाय जों प्रजेक्ट खालायलायगो जोंनि टारगेट दङ सारा त्रिपुरायाव 600 नि ऊपर अमाय जों जेएफएमसी कमिटि कताल खायनाय Tamu kajaknya. हा Tamu kajaknya. और ती प्लांटेशन बेसे प्लांटेशन बलंनो तो जों खायजागो नेरो ने बफां खायजागनाय नवा खायजागनाय अबनो बेसे जों खायनाय प्लास ताइतिनि तिनि एबार साइड प्लांटेशन अब जों खायो जतने जे नि दैमानि रुकुं बाहायनो जों प्लांटेशन खायो जाते अब हा कागे गया जात अब तिन प्लांट दङ रिभार साइड प्लांटेशन जों खायजागनाय अमाखले गोबां माथिनि एक्टिभिटिस दङ जों ताबो सुरु उंजोसि जों लकडाउन ने बागै चिनि काम आगे ना दंमाने माने दंखा किन्तु ताबो लकडाउन पाइखांखन न तले जों सुरु उइ थांगा जों सारा त्रिपुरा राज्योआव ताबो गुरै दङ ते चिनि जेएफएमसी कमिटि खालायो बाइक्लाय जों बरन जों चिनि रां फैसा बरन डाइभार्ट खालायनाय अब गोबां सिस्टेम दङ हायनो रां माइया जेएफएमसी कमिटि मा खालायनाय आरो जेएफएमसी कमिटिआव मेम्बार सेक्रेटारि गाबा चिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बरंनाय फरेस्ट अफिसार दंनाय तै पाब्लिक बो दंनाय खायो बरन एकाउन्ट मा खुलंनाय जों खबै अब एकाउन्ट मते बरन रां दाजागनाय माजे दिनै आनलगे दं ताबो दिनै सिउ दिनै जायगाफ्राव दिनै सिउ दिनै अंशमान दे बर दिनै जायगानो नायगिनि खाय दङ ते दिनै आनलगे दङ दिनै सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि दिनै डिएफओ दङ ते दिनै एसडिएफओ दङ ते गोबां माथिनि फरेस्ट अफिसार दङ जागा ते दिनै लगे दं ब्लक चेयारमेन बेलबारिनि गणेशबो दङ अमेखले जों दिनै मथिनि पहिला फिल्ड भिजिट आं बेलायनो दंथ'खा अमाय जागा ब्लाइ एरिया कटर प्राय 40 हेक्टर है जागा तहन खनाव अबनि बेसी अब फरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर लायो जागा अब फरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर दङ ते खासबो दङ बनि बगै आंखाको तिनि अमाय खुमुलुं एरिया ति एडिस एरिया गो बेलबारि एरिया गो ब्लाइ जागा नायथक ब्लाइ जागा तंथक अब जों अरनि गोबां प्रजेक्ट दङ तिनि अर जों नवराव तांगिरनाय ते ब्रिरनो खाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुप आबर जों खायरनाय अब तिनि प्रजेक्ट लामारक जों स्नानाबो जों अलरेडि प्रजेक्ट नाखा ते बाउन्डारि बुंनो थांनाय दिनै सिउ साखा अम बाउन्डारि नाय ते अर लामारक जों खायजागनाय इमिडिएटलि अबस्था बिसिङावनो अब काम कमप्लिट नाय आं खागाव जों जत्तनो आनि कय मबो नंनाय दिनै अल एलाका बासिरक आनि अर लोकल पिपल रक प्रथमा कोअपरेट मा खायनाय दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि रक जत्तनो अर बेलबारि आमचयनि बर रां कयनाय जों बाय जजु खायदि जोंनो हेल्प खायदि जाते जों अर डेभलपमेन्ट नंना जा जों अर शान्ति पीस मातो बनाय दंथमा चाफु गाहाम खायसि बयबो आगाव फैनाय अब आं कयनाय जत्तनो आनि सिग्ला रकनो जाते अ प्रजेक्ट जाते तैबो आगाव थांथों दिनै अ प्रजेक्ट न जत्तनो हेल्प मा खायनाय दिनै बिसिङाव दिनै कर्मचारि दङ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ जायगानि ब्रक दङ ते गोबां दिनै अ एलाकानि बासिरक ना आं कयनाय जाते बर कोअपरेशन जोंनो हेल्प मा खायनाय हांखायसि आं खागाव दिनै प्रजेक्ट अब कन्टिनिउ थांनाय ते प्रजेक्ट डेभलप होनाय हामबाय